Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza. Mwebwe mwese abakunzi ba Eugene Official tubahaye ikaze muri aya makuru yo muri uyu mugoroba, n'ubundi akaba ari amakuru agiye kugenda agaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugenda tugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba turi buze gutinda cyane by'umwihariko ku mirongo y'urugamba ahiriwe ibitero bikomeye cyane, ndetse ibitero bikaba byabaye muri axe zigiye zitandukanye. Haba hano i Murenge rero habaye imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano ikaba iri kuvugisha benshi amagambo agiye atandukanye. Aho turi buze no kugaruka muri za Masisi naho tukareba uko bigiriwe byifashe. Muri make ndababwiza ukuri amakuru yo kuri uyu mugoroba, nge ndababwiza ukuri ko mugiye kwakira amakuru adasanzwe ndetse akomeye cyane. Twavuga ko nibwo bwa mbere ngiye kubabwira rwose ibintu bidasanzwe, kuko dufite amakuru mashya cyane atandukanye n'ibyo mwere mwumva kuri rezo sosiyo. Akaba ari impamvu tubabwira tuti mwe icyo musabwa ni ukubana natwe tukayabavira imuzi n'imuzingo. Tugiye kugaruka no ku mirwano iri kuvugwa hano muri bino bice, ahantu bita muri za Mikenke. Murabizi ko ni agace kirimo imirwano ikomeye cyane, ndetse turagaruka no mu bindi bice bikikije Mikenke. Mwabonye ko mu masaha ya kare rwose mu kiganiro kibanziriza iki twababwiye ko hari ibyatangajwe bivugwa ko hari ahantu hari imirwano ikomeye cyane. Ese bwije bite? Ese Mikenke ifitwe nande? Ngira ngo abakurikiye X yacu twababwiye tuti uyu munsi tugiye kubabwira, tugiye kumena amabanga. Muri make tugiye kumena amabanga akomeye cyane, mugiye kumva izindi strategy nshya twamaze kuba tugenda tuvumbura cyangwa tugwaho, zatangiye kugenda zifashishwa kuri urugamba. Byishiro mukamugiye kugenda mubigezwaho. Reka no kugira ngo tutaza kugenda dutinda muri byinshi, reka manze mbasabe munyemerere tubanze dutumikire gusa abadutumye, ubundi duhite tugaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye, duhita tubyinjiramo neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka dutumikire sasa abadutumye duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Sasa reka manze mbabwire ko ngiye kubivuga, wenda abo kwa Gisekedi n'ubundi ndabizi ko rwose nta kundi byagenda. Amayere yanyu ngiye kuyashyira hanze, ubundi sasa ibiba bibe. Niko ibintu bimeze. Bigiye kunsaba ko nsubira inyuma, ariko impamvu ngiye gusubira inyuma muri iki kiganiro bigiye kunsubiza inyuma, bigiye guterwa n'uburyo ki rwose abantu benshi mutakizirikana ibyo mvuga. Ibyo njya mbabwira impamvu ngiye gusubira inyuma nuko mutabizirikana. Nimwe muri make mugiye gutuma nsubira inyuma, nakabaye nkomerezaho aho ibintu bigeze, nkabinjiza mu mirwano iri kuba amagingaya, nkababwira uko ibintu bimeze. Ariko kubera ko abenshi ntago muzirikana ibyo mba nababwiye cyangwa se amakuru mbagezaho, ndetse ngo muyahe umwanya,
bikaza biza nyine bikaza biba narabibabwiye ntimubiha agaciro, bigiye gutuma nyine nongera gusubira inyuma. Ariko basi wenda reka mbasabe ikindi gihe muzajye munkurikira, kandi buri kintu cyose mvuze mukizirikane, kuko ikintu cyose ngiye mvuze mba mfite suruse cyangwa se mba mfite impamvu runaka natangaje mu makuru, kuko ngiye kubisanisha no kuba twirwaneho ndetse na M23 bamaze kugenda bamburwa kano gace ka Mikenke bari bafashwe, bari bafashe. Ubwo binahita bikuraho abiriwe batangaza cyangwa se abakivuga ko twirwano ikiri muri Mikenke. Abangaba ntabwo ndi kumwe nabo, rwose. Abo bafite iyo bari kubikura. Ntabwo Mikenke ifitwe na M23 na twirwaneho jamais. Ariko none bidakuyeho cyangwa se bitagomba guca igikuba ngo bigende bihahamura abantu, kuko izi ngabo n'ubundi bizira bimenyereye izi ngabo za FARDC n'abarundi ko bagiye kenshi bafata uduce bakongera kadusubiramo, bite nuko AFSM turabagendaga bakora rupuri bakumva ko aho hantu bahafite, bikarangira ariko bigenze bite ibigomba kubaho n'ubundi byongeye ibiraza kubaho byabaga icyo gihe byababayeho. Ariyo mpamvu rero nababwira nti ibyabaye nta n'uwo bigomba gukura umutima, ahubwo ikizima ni ubutumwa ngiye kubaha cyangwa se n'amakuru akomeye cyane mbazane muri uyu mugoroba. Abakurikira Extra Eugene Official nababwiye nti uyu munsi ndaza kumena umuceri, ndaza kubabwira amabanga akomeye cyane ngiye kuyashyira hanze. Gusa ariko noneho ubwo mumfashe guhita mutangira gusenga, kuko buriya giseke dagiye gutangira kumpiga, ngiye gutangira guhiga uyu muyoboro Eugene Official. Ariko ntabwo ari njye wababwe n'ubundi ngo bagende babishyire hanze cyangwa se n'ubundi ubutasi bwabo bunyanyagare, kuko amakuru mba nagengera nyacukumbura. Nta kundi nyine ubwo bagomba kubyihanganira, kuko nyine amakuru yabo mba nagengera nyamenya. Ese urugamba rwo muri iki gihe rwa FARDC rwifashe rute? Ni ukubera iki bari noneho gupfa kugira gutya bakaresista? Ibiro nibyo mabanga ngiye kubagezaho. Ariko abantu musanzwe mudukurikira mutajya muhwema gukurikira inkuru zacu, muraza kugira gute, muraza kubyumva ko nigeze no kubivugaho. Ubwo rero abakunzi ba Eugene Official, icyo musabwa niki? Ni ukubana natwe. Ngiye kubabwira aya mabanga, nimara kuyababwira tureta twakira mugenzi wacu Vincent nawe tubone gukomeza kugira ute, mu by'ukuri tukomeze kugenda tubabwira ibyo mirwano. Ubundi nk'uko amakuru ari kugenda tubwira, kuva uyu mugabo Joseph Kabila yagaragara muri bice birimo AFSM Veturuwa, ubwo tayari namaze kwinjira. Murabizi donc byagaragara neza nubwo byagendaga biri kugenda bivugwa ariko nta makuru. Ariko bigiriye ku karubanda, murabizi ko batangiye kugenda banafunga abasirikare bakomeye bahozeho ku ngoma cyangwa se ubwo uyu mugabo Joseph Kabila yarayoboye, babashinja kubiki kuba batasi. Ntabwo ibi byarangiriye. Bavuga ko iki gisirikare cya FARDC mu by'ukuri bose bava bakagera, bariya bose bari mu gisirikare ku bwa Joseph Kabila, bavuga ko bose ari abakozi ba Joseph Kabila. Ibiro byasabye Kinshasa ko ikora iki, igomba guhindura abasirikare ndetse igahindura ibintu by'imirwanire, ihereye kuri abasirikare bakuru abenshi banagiye bafungwa, bakeka byuzuye barabafunze ko baba batanga amakuru bagatuma nyine ngo FARDC itsindwa urugamba. Ariko rero bafata n'icyemezo cyo kugira ute, cyo kubaka igisirikare, aho ubu tuvugana abasirikare benshi babayeho rwose cyangwa se bari basanzwe barwana hano muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ariko bahoze mu gisirikare ku bwa Joseph Kabila. Bavuga ko ubundi abasirikare barwanye intambara ku bwa CNDP bose aho bigeze. Natangiye kumena amabanga sasa nayinjiyemo. Abarwanye bose ku bwa CNDP M23 itaritwa M23 ikiri CNDP, aba bose bamaze ko bagira gute, bamaze ko bashyirwa inyuma, ntago bari ku mirongo y'urugamba.
bose babashinja kuba ari abasirikare ba M23, ari abasirikare ba Joseph Kabila, ku buryo ngo urugamba barutanga uko bashatse. Nicyo kintu bari kugenderaho. Bafasha abasore baherutse kurangiza ikose, twarabibabwiye mbabwira igihe bari barimo kuza, mbabwira n'uburyo ki bari kuvuguramo iki gisirikare. Aba basore bakiri kuva mu gisirikare no bari kurwana hariya, ndetse n'abandi baherutse kujyamo vuba ariko batigeze bagira gute, batigeze mu by'ukuri baba basirikare ku ngoma y'uyu mugabo Joseph Kabila. Abaro nibo bari kurwana. Reka sasa rombere uko mbamenera iri banga, ubwo ibindi byinshi murahitamo byumva. Muri make abo basirikare bashyizwemo ko ari bagomba gufasha Kinshasa gutsinda urugamba, kuko bababwiye yuko none kubohora igihugu ngo biri mu maboko yabo. Bari kurwana nk'abiyahuzi, bari gupfa. Abarundi batangiye kuva ati mu by'ukuri abangaba nibo twari dukeneye gukorana nabo, kubera ko bari kwiyahura, bari gupfa, bari kugwa mu muriro udasanzwe. Ibintu hariya byakomeye. Ariko nongere mbibutse ko ubu tuvugana Mikenke iri gukontororwa na FARDC cyangwa se n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Reka sasa andi makuru nyuma y'iryo banga rikomeye cyane yishyize hanze kugera M23 mumenye uko mugiye gutangira sasa kwitwara. Reka twinjire mu kiganiro sasa mu makuru mu buryo burambuye, turi kumwe na mugenzi wacu Vincent, ariko mumenye ngo imihini yabaye mishya. Babandi mwari musanzwe muhangana nabo, ubu tuvugana mugende muzi ko atari we mugize gute muhanganye nabo. Ibintu byamaze kuba bihinduka. Bise wiriwe neza, urakomeye? Uri neza bwana Paita? Urakomeye? Ndaho nakomeye. Ngo hayi kaze muri amakuru y'uyu mugoroba. Urakoze cyane. Vise wanyemera n'ubundi amakuru yacu tukayahera hano ku mirongo y'urugamba, n'ubundi ahiriwe imirwano ikomeye cyane by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse iyi mirwano ikaba isize FARDC cyangwa se ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zifashe tumwe mu duce n'ubundi two mu gace cyangwa se zisubije agace M23 natwe rubona bari babambuye. Aha nta handi ni muri Mikenke. Nahoze mbona ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo guserebura, ariko birengagiza ko ibi bisanzwe bibaho. FARDC cyangwa se zingabo zigafata agace M23 natwe Rwanda ngo bakavuyemo, ejo bakongera bakabanyukanyuka bahita basubira muri ako gace. Ndagira ngo wenda tubanze twinjire muri ako gace kafashwe. Nibyo guhera mu gitondo mu masaha 2 niho byatangiye gutangazwa ko urugamba rukomeje. Yego. Bice bya Mikenke, bya Karingi, bya Gakenke ndetse n'ibindi bice byinshi bitandukanye, ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa, z'Abarundi, FARDC, abacancuru, Bagarendo, umutwe wa FDL ndetse n'abandi batandukanye bagenda bafatanya mu bihe bitandukanye. Yego. Bagabye ibitero cyane cyane, ariko abanza bahiga mu masaha 8 z'ijoro bagaba ibitero ku birindiro bya M23. Ndetse no kwirwana urugamba rwa rukomeye, kubera ko mu masaha ya saa 3 saa 4 ariho nani uwo bita Colonel Ngabuvugira n'ubundi umutwe wa twirwaneho. Bitavuga yuko mu bice bya Mikenke, bya Kirurwe, bya Gakenke ko urugamba rumeze nabi. Ariko twakira n'amakuru yuko ingabo zo mu mutwe udasanzwe nyine w'abahibu bahanganye n'abatasiru b'abanya Ukraine, abawagineri ndetse n'abandi bagera muri 30, ariko batwaye na drone zigera muri 50. Bakaba arizo babanje gukoresha, kuko mu masaha ya saa 5 n'iminota 30 urabona zikajyaho bifashishije urukuta rw'Rwanda gutakandika ko ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zakomeje kugaba ibitero bakoresheje drone kamikaze ndetse na drone P260. Ibyo rero bikimara gutangazwa na Lawrence Kanyuka, yaje no kugaragaza ko hari abaturage benshi basize ubuzima, abandi bagakomereka. Umwe mu banyamakuru ariko baherereye ku ruhande rw'abanyamurenge bita Ruhumuriza, ikinyamakuru Murage, mu masaha 6:40 naho akaba yatangaje kuri kuri ko igice cyane cyenye cyose cyama ikirere cyamaze gufatwa n'indege za FARDC. Nuko yabivugaga, avuga yuko indege za FARDC ziri ko kizenguruka
ko nta musirikare bari babona ku butaka ariko ko cyakemeza ko ikirere kitamaze gufatwa cya Mitende. Urumva ugereranyije amakuru yavugaga ukareba ayandikwaga n'abandi bantu batandukanye ubonaga yuko Mitende yamaze gufatwa. Mu masaha atandatu niho Steven Wimbi yaje kwemeza yuko ibice byinshi biri muri aka gace ka Mikenge nyine byaje gufatwa, harimo Karingi, Gakenke, aho hose haje kwigarurirwa na FARDC ndetse n'abambari babo. Bikaba byanavuga yuko hari imbunda n'ubundi ku gice cy'abaze cya FARDC cyatse twirwana n'ubwo twirwana bitari yabyemeza, ariko hakaba hari n'abaturage bandi ku ruhande navuga rw'abanyamurenge ariko babonaga yuko bafite ubwoba bwinshi, bavugaga yuko basaba leta ko yakomeza kubacungira umutekano FARDC ndetse ikabafasha no kwaka twirwanaho intwaro, kuko hari izo bakuru bagiye baka FARDC babitse bagiye bacukurira ndetse no mu bindi bice bitandukanye bagiye babishyiramo. Ariko wareba uko abo baturage babivugaga, wareba mu byo barimo ukabona ko bashobora no kubigirwa n'ubwoba bitewe n'uko umuntu agenda abona abaturage na kino giti bifata iyo FARDC yageze barayikeza, twirwana na M23 yahagera bakayikeza. Ubona yuko abaturage bo mwa kino giti babaye ikigero wa mugani w'umutwahire baba bafite bahagarara. None service twavuga ko donc uburyo ki izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa duha ishusho yuko zagabye igitero, ni igitero ubundi byatangiye bite nk'uko amakuru yafite batangiye babigabye bate kugira ngo ni iyihe strategy bakoreshe kugira ngo bigarurire kano gace ka Mikenge? Urebye ukuntu ibitero babigabye na Rugaba yari yabisobanuye avuga yuko hariya mwakira gice cya Mikenge haje hibo nyinshi, noneho ko hibo ari abasirikare n'ubundi bo muri FARDC ariko bakabwariwe kurwana nijoro. Rugaba yari yabisobanuye ejo bundi kuko igitero cyari cyateguwe kugira ngo birukanwe mu bice barimo. Hibo n'ubundi nizo zagarutse nyuma yuko zari zabanje guhunga zibonye yuko M23 twirwanaho bafashe kari agace ka Mikenge, zo zabanje guhunga ziragenda, nazo zagarutse mu masaha 8 y'ijoro n'ubundi. Na Rugaba yari yabivuze yuko bafite amarimeti ahambaye ku buryo babasha kubona muri metero 800. Hibo rero zikiza urumva ko zifite ibikoresho bihagije, zazanye n'abawadimeri bagira muri 30 bafite drone zigera muri 50, zirimo drone kamikaze, zirimo KT-6 ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye, CH4 n'izindi nyinshi z'ubwoko butandukanye, yaba arizo baguze muri Turkiya, yaba arizo baguze mu Bashinwa ndetse n'ibindi bice bitandukanye byinshi. Icyo babanje gukora icyo bita pregurire, ikintu cyose cyari kiri mu bice bashaka gufata babanje kugitwika. Icyo rero cyatumye bamwe muri twirwanaho ndetse na M23 birukanka bava mu bice kuko indege zari nyinshi bagwana n'indege 50, indege nyinshi. Izo ndege rero zaje zinakurikiwe n'abasirikare bo ku gice cya FARDC. Abarundi benshi nabo bari bazamutse bava za Karini, Wazalendo n'Igibaga nazo zazamutse, noneho ku butaka naho hanyura Wazalendo, FDLR, abacancuro nabo bakwitaga imbunda nini ziremereye. Icyo rero kimara kugaragara yuko ikirere cya Mikenge cyose kimaze gufatwa, twirwanaho nta kindi yari gukora, ibyo nayo M23 keretse gukuramo akarenje iragenda. Ariko hari bamwe mu basirikare ba twirwanaho twabonye bagaragajwe na FARDC bafashwe bavuga yuko mu butumwa bataga ko bahuye n'umuriro ukomeye, ari nacyo cyatumye batinda. Ubona ko uburyo none bari kurwana butandukanye n'uburyo barwanagamo, kuko bari kubanza bakabahereza drone zigatera ubwoba zigaharansinga abo muri M23 na twirwanaho, noneho cyagiye bari guharansinga mu gihe bari abo ku butaka baho muri twirwanaho na M23 bakwipaga bahitaga baraswa na bamwe bari banyuze ku butaka, noneho babona yuko intambara yabaye nyinshi barahunga nk'uko amakuru twagiye tuyabona. Twavuga rero ko M23 n'iki iribuze kubyitwaramo ite kugira ngo ibi bintu ibashe guhangana nabyo? Vise ukurikije imbone zawe cyangwa se uko uri kubona FARDC yazuye umugara, ni nk'iki ubona M23 ari buze na twirwanaho ari buze guhindura kuri urugamba
kubona ko ari urugamba rurimo drone nyinshi cyane? byagorana kuvuga yuko M23 cyangwa twirwanaho hari cyaza guhindura ku buryo yabasha gutsinda imbaraga uyu munsi FARDC yazanye. Keretse kuba M23 yenda yacunga ko n'ubundi FARDC n'abazana n'bongera gusubiranamo ikaba ari iby'iprofita. Ariko rero uko abatanshuro ndetse n'ingabo z'abarundi bitwaye uyu munsi n'abahibu byari bikomeye ku buryo kuvuga ko M23 yahangana n'izo mbaraga mwabira bice cyane cyane. Hari imbaraga nyinshi z'abarundi, hari imbaraga nyinshi z'abacancuro, imbaraga nyinshi z'abazana ndetse n'umutwe wa FDL n'aba FARDC. Kuvuga ko twirwanaho yaza kongera kugira icyo ikora byagorana urebye imbaraga uyu munsi yazanye mu minsi yose no mu bintu bitandukanye. Yazanye imbaraga zikomeye kuko mu bwa mbere wavuga ko twirwanaho yatswa agace ikamazemo n'umunsi udashika. Umunsi wari ushitse vise? Umunsi wari utaracika. Nyamara wari wageze urebye dukurikije igihe byari bimaze bibaye. Agace bagafashe mu masaha 8 saa 9 ku itariki 8. Ariko guhera ku itariki 9 urugamba n'ubundi rwari rukomeje. Urugamba rwari rukomeje nta mutekano n'ubundi wari ku buryo wavuga yuko bari bagafite nta mpungenge. Ngira ngo nuko rugabo yabisobanura avuga yuko n'ubundi bakiri ko barasaho. Icyo kuvuga rero ni amasaha 28 nta gitero na kimwe bahanganye nacyo. Urabizi ko mu bintu bitandukanye bigeze bafata polindoro, bigeze bafata miteye amara n'icyumweru nta rusasu ruvuga. Abaturage batangiye kujya mu isoko, batangiye gukora imirimo yabo. Ariko ubu ngubu n'abahunze bari batarabasha no kugaruka mu biti bavuyemo kubera ko sibye nk'amasaha agera muri 3 niho batarasanye ku itariki 8 ku mugoroba. Ariko nijoro n'ubundi bararasanye ku itariki 9 bazinduka barasana. Kuvuga yuko aka gace kafatwe none ni ukugafata ibice byose ndetse bikikije na kano gace bigafatwa kuko mu duce turenga 5 uyu munsi twafatwe. Harimo Mikenke, harimo Karingi, harimo Gakenke ndetse n'utundi naho Resikanuka yagaragaje nako twaberagamo imirwano twafashwe natwo. Ibyo rero urumva ko niba uduce tugera muri 5 mu minsi uberejo nanone wavuga yuko agace ka Gakenke ka Mikenke batakamazeho amasaha 28 kose uduteranyije igihe bari baturiye. Reka tuze kureba rero icyo ASMV turabari buze gukora na twirwaneho. Ntekereza ko ni mu by'ukuri bazi kurwana cyangwa se ni abantu bazwiho kwihagararaho ku buryo aduyi rwose adashobora kubatesa nk'uko rwose ngo agenda baryamane. Reka dutegereze tuze kureba ngo biragenda bite. Kuko bise baramutse abangaba bagumye aha hantu bakaharesista bakahaguma bishobora kubasigira ingufu zishobora gutuma bafata n'ibindi bice. Ngira ngo amakuru yatangazwa mu kanya nuko Centre ya Minembwe nayo indi kwatakwa. Ngira ngo nasobanuye uburyo umuntu wese waba ufite kano gace ka Mikenke uburyo ari point strategique ku buryo abaca no gufata Minembwe mu gihe cyari cyo cyose. Urumva kuba bafite Puwezero, kuba bafite Mikenke, bafite Karingi, bafite n'ibindi bindi bya Bibogobogo nabyo ni ikintu kikwereka ko bazarwita mu kuzimu maboko yabo bishobora guteza ibibazo birwanaho igihe cyari cyo cyose. Urumva abaturage bari muri bino bice nta buryo bafite bw'ubuhumekero, nta kujya ku isoko n'uburyo bari babonye bwose. Urumva ko bumaze guhagarikwa kugira ngo bajye kwivuza, kugira ngo abanyeshuri bajye ku ishuri byagorana. Kuvuga yuko umuntu yafashe Mikenke akaba afite Puwezero, akaba afite Gakenke, akaba afite Karingi, akaba afite za Bibogobogo aho ku hose azarwitsamuku. Kuvuga yuko ahita umukora urebye n'imbaraga zari uyu munsi wavuga waba ubitasenguye ubogamye. Ariko urebye imbaraga twirwanaho yatakaje ejo nk'uko bamwe mu ubutegetsi bwa Kivu babigaragazaga, wabonaga yuko bwari nyinshi ku buryo iyo bamabona iminsi yo kwitegura bari kuhagumana. Ariko guhita bategeshwa nonaha nta minsi yo kwitana, ubona ko ari ikintu navuga ko gikomeye cyatumye banatakaza imbaraga no kwiheba gutuma yenda batarizita nk'uko bari barizita. Urumva niba noneho bahisemo kuzana drone nyinshi nuko babonye ko drone zari zibafasha guhabya abantu muri twirwanaho ndetse na M23. Urebye 15 by'abasirikare b'abarundi FARDC n'Abazarendo
baje zo mundi za Karemi bose kandi bafite gahunda yo kuzamuka hano ubona yuko abanyamurenge mwakino gitondo ibibazo kandi bikomeye. Reka twikomereze n'andi makuru kuko amakuru ni menshi cyane. Muri Masisi naho hiriwe imirwano. Aha turahagaruka mu gitondo muri Kivu y'Amajyepfo tureba nuko buri buze kuba bukeye byifashe. Muri Kivu y'Amajyaruguru? Tujye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo muri Kivu y'Amajyepfo naho bari kuvuga muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Tureka tuba ariho tujya. Aha turahazinduka bora ntago turi buze kuryama turakomeza kureba niba Minembwe nawe yatangiye kwatakwa. Ariho bari kwataka mu gitondo biradusaba kuzinduka naho turebe uko biramutse byifashe. Ahubwo reka turebe muri Masisi ho byifashe bitubungubu. Muri Masisi naho twavuga yuko hari ibibazo bikomeye kubera ko guhera mu gitondo n'ubundi mu bice bitandukanye bya Masisi nta shuri na rimwe ryigeze ryigisha abana. Humvikanaga intwaro ziremereye mu bice n'intoya mu bice byinshi bitandukanye bikikije Masisi nk'aho bita muri lokalite ya Kicanga, muri lokalite ya Kasenyi, udukose uduce n'ubundi twumvikanagamo imirwano hagati ya AFM 23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC. No mu mudugudu wa Kashopu muri groupement ya Famandu naho humvikanaga urugamba rukaze ukomeza kugera muri groupement ya Kibabi, aho hose abamayimayi bo muri Ramuka muri groupe y'abamayimayi nyine n'ubundi yari hanga mu gihe rutakurine na ASM 23 nk'uko abaturage bagiye babigaragaza kugera mu mudugudu wa Kazinga muri secteur ya Sobanongo ndetse no muri groupement ya Nyamaboko. Ibyo byose n'abaturage bakavuga yuko nta gikorwa na kimwe cy'ubukungu kigeze gikorwa, abanyeshuri batize ndetse ubona ko bishobora no gufata intera ndende, ukabona ko imirwano ishobora kwiyongera kuko Wazalendo nyinshi zagiye zishyikira mu bice bitandukanye, aho M23 yagenda gufata ukabona ko yahafashe, ariko Wazalendo zahitaga zihindura imyenda zikaguma mu igihe ku buryo kuvuga yuko bazitsinze byahita bigorana. Bisaba iminsi kugira ngo ubanze ugenzure nyir'izina ko abaturage basanzwe barabona M23 bakayereka yuko bakumva yikunze ariko bahita Wazalendo batandukanye. Nguko rero ibyaho hantu ubwo nabyo turabigarukaho mu gitondo kuko nabonye hano ari gukunda gutangiza intambara mu masaha y'ijoro. Turaza kureba uko biri buze guca byifashe. Bise twinjize rero no mu yandi makuru tugezeho n'izindi update cyane cyane by'umwihariko. Tubanze tujye kuri iyi nkuru, ni inkuru n'ubundi ivuga ko muri RDC ngo abarwayi 17 ba Ebola ngo bakoze cyangwa se ngo abarwayi 17 ba Ebola ngo bagize bate bakize ko numva cyacyorezo muri Kongo cyaba cyatangiye gucika amazi. So gucika amazi ariko no kwashyizwe imbaraga ubona zikomeye kurenza uko bakoraga mu minsi yashize. Ubona yuko imbaraga zashyizwemo, OMS yashyizwemo ndetse n'abafatanyabikorwa ba leta ya Kongo byarushijeho gushyiramo imbaraga kurenza indi minsi. Niyo mpamvu nyine abarwayi bagera muri turi bari barwariye muri 530 n'abangahe bacyanduye kino cyorezo bari mu bitaro. Tugezeho n'izindi update vise mbere yuko tukurekura. Igenda kamera mu mujyi wa Goma aho umuyobozi wa MONUSCO ni intumwa yihariye ya munyamabanga mukuru wa UN yaje n'ubundi mu bice bya Goma yitwa Musiswani, akaba yatangiye urugendo rwo gusura umujyi wa Goma ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Akavuga ko rero ikimuzanye ari ukugira ngo ashyire mu bikorwa misiyo yiwe yahawe nyine na UN yo gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Avuga yuko araganira n'ubuyobozi bwa ASM 23 ariko akareba n'ubuzima uko bwifashe mwa kino gice cy'umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo. Mu gihe cy'isa abadepite ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batoye itegeko ryemera ko mu gihugu haba amatora referendum, bahita baryohereza muri Sena ngo naryo ibyemeze. Amatora mu mutwe w'abadepite rero yabaye kuwa 9 Kamena 2026 itegeko wabanje gusuzumwa na komisiyo mu nteko rusange nayo ibitora ubyiganze. Itegeko ritanga uburenganzira mu buryo bw'amategeko rero bwo gukoresha amatora referendum mu gihugu no kuyatangiza.
iteganya uburyo komisiyo yigenga y'amatora seni ihabwa izi nshingano n'uburyo yategura kandi igakora ku buryo ibitangazamakuru bihabwa uburenganzira bungana mu gihe byo kwiyamamaza nk'uko babitangaje. hanateganya uburyo ibyavuye mu itora bizabarwa n'uko bizatangazwa n'uburyo bwo gukemura impaka igihe zavuka. hanarebwa uburyo bwatuma itora riba mu mucyo. komisiyo basuzumye uyu mushinga yashimangiye ko ari ngombwa kugira ngo bazire icyuho kiri mu mategeko cyane cyane ibyerekeranye na referandumu. gusa abasesenguzi bemeza ko ari umuvuduko wa perezida Tshisekedi yashatse yuko bashyiraho umuvuduko ukomeye kugira ngo abone uko yiyamamariza indi manda. amezi make yashize havuzwe byo kuvugurura itegeko nshinga mu gihugu, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babitera utwatsi. sena niramuka nayo iritoye bizahita ryoherezwa mu biro bya perezida nawe arisinye bitangira gukurikizwa nk'uko byatangajwe. mu nama y'igihugu rero yagaragaje yuko ibi byakozwe bazakomeza kubisuzuma, ndetse amatora yari kuzaba muri 2028 akazaba ariko baramaze guhindura itegeko nshinga, ariko abenshi bakavuga yuko bishoboka ko akuba no kutazaba, cyane ko Tshisekedi yitwaza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, akavuga ko amatora adashobora kuba. ukabona rero afite gahunda yo kugira abazakomeze kwiyamamaza kugera mu gihe abashaka kuvuga ko iri tegeko ritazagira umubare wa manda uteganywa. abatavuga n'umwe n'ubutegetsi rero uyu munsi nabo bari bagiye imbere y'inteko amategeko bavuga yuko bazamagana iri tegeko, ariko bavuga ko nyirizina ku itariki 12 ariho bazajyaho bakahicara noneho bakamagana ibiri gukorwa na Tshisekedi yuko batabyishimiye nk'uko byagaragara. numva nagushimira Faita. Urakoze cyane Vincent. Yes, nta gutinda rero, nta guca ku ruhande. Reka duhinire hano amakuru yacu, dukomeze dukurikirane kuko ntago turi buryame, kuko tuzi neza ko mu gitondo mutegereje kumenya cyangwa se turi buze kubagezaho update z'uko biramutse byifashe. Uburo natwe tugiye kura dushakisha amakuru. Reka ahubwo tuze kugaruka mu yandi masaha tureba andi makuru ari buze kuba agezweho. Dushimire cyane rumwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Nibyo gaciro turabakunda cyane. Mukomeze mu following cyangwa se liking inkuru zacu munazisharinga. Mwakoze kubana natwe. Ciao.